da boste razumeli stavek, ki sem ga govoril tudi vam, ki ste sedeli zraven mene in hodili ob meni. Kakor v nebesih, tako na zemlji. Pridi k nam, tvoje kraljestvo, tu notri, ljubljeni bratje, tebe. Zgodi se tvoja volja. Božja volja, ljubljeni bratje. Ta volja je zate odrešitev. Zato, da danes vabim, da pogledaš v tem trenutku življenje in ga izročiš v roke božanstva. In da izrečeš, ne moja, tvoja volja naj se zgodi. Ko se znaš umakniti in dati pot božanstvu, se tvoje življenje začne spreminjati.